Whaatala whātu telefou le nei tai au, o si mai al whaafonga o Tālala Radio Samoa. Ua lapata ia pase se whai malanga mai Brisbane, e mata i tūlo lātou soifua maloloina mo le isi se fulu whaaso, o na olea na whewhi loi pase se ile malaiva alele i Brisbane. E to olua pase se sail malaiva alele i Brisbane whai malanga mai atunu o loo i tutono le sone mumu o toe maua nei, na so lia ta i alo lo vai vai na i sone i lea malaiva alele. Ma e whaapea sai le whale ainga le Hudson, lea na iai manisi o pasese o le sone mea mata. E tolu whai ngā malanga tau nu o mai le fiafia na nafi wa lapata ia nei. O le ea ni usila NZ lua o lua mai Brisbane, tau nu i kalai estete le afo le whai le fiafi. O le ea ni usila NZ tasi wha ono mai Brisbane, tau nu i au kilani le afo le lima. Ma le Qantas QF tasi tolu lima mai Brisbane, tau nu i kalai estete. O pasese to olua nei o le sone mumu na mua i maa ua whai ungo siake o koviti i Papua New Guinea ai ele i whai malanga nei au Setalia e negative. Pei ta i sa isi siaki na whai ana nafi na sa wai wa positive ai vai le isi o i la ua. O le sone mea mata o lo iai malai wa alele i Brisbane, sa tatau o na iai na o pasese whiwa i le vao ni usila ma au Setalia. I reporti mai le soifua maloloina i Queen Selani e pe ona wha o mai le soifua maloloina ni usila o lea na whaia tali fufonga o pasese to alua lea na solia ta i ala malai wa alele. Ma o lo tali tonu e mawalalo le tūlanga lamatia o tangata lautele. O lea whato alua vai aso talu o na tatala le saolotonga i le vao ni usila ma au Setalia, ma ele ngata o lea na sao mai le pasese mai birth sa le tatau o na sao i le nei vai aso a o lea fo i wa fefi loi pasese o sone. E le o sila fia le malo le tau ato o lo whaalu e toi tutongi ai mea na whaaleanga ina i lato o lo nonofo i emergency housing. O le tali mai le ale Minister le Social Development, Carmel Sepuloni, whaatatau i tupe o lo toi tutongi atu i pūlenga o motels, o na e ese le nonofo i emergency housing. Po o whale nei e tutongi le malo, ai toi whaaleanga mea. Reportia leiti o New Zealand na reportia ai se ese inga na tūla i mai a fia se kengi, le ana mu ato ai male potu na whaamautu ai nisi. Le ta ua ele te leo isi ngā yo inga o whaalea ngai potu pēto e sea mai fo i mea tō tino mai motels. Ua whaamtala i nai e se tasi o Minister le malo, o nisi o nei mea tutupu mai e matua i ova lava le mawhauwhau. E o atu le tasi miliona lea e whaaluina mo emergency housing ma transitional housing. Ma o le te leo lea vai ngā tupe o lo whaaluina emergency housing, o se tūlanga o whaatalo sangai, le tatau o na mata i tū o nei wheso soani. Ai mai le Minister ia Sepuloni o le to atele o i lātou o lo whaongaina emergency housing e le lei ma o lo whaonga tatau. Peitai e iai lava nisi o lo toe whaaleangaina motels o lo awina atu iai. Lua se lau limas fuluafe tui o koviti ua whaailoa e New Zealand o le a ia whai mea lo whai ia fiti. O le whaasilisilanga loa ia lea mai le Minister langolango le soifua maloloina ma le vai fafo au Peter William Sio, whaapea le Minister le soifua maloloina fiti. I le tala no ai o le atui, o lo i oe whaatasi Minister e to o lua e iei si te poe la asia mua, whaato a mawhai ona ki li vātu le tui le neo le tu ainga AstraZeneca, e pei o le tatau ona whaamaunia mua ele MedSave o le talitonuina ato atoa, whaapea le mawhai ona whaongai ni usila, ona whaato a momoli atua i fo i lea i fiti. O fiti o leo lo ia whaongaina nei le AstraZeneca moana tuinga o whaanga solo, ma o lo whaopopo pea le whai numero cases whaamaunia le community talu mai le masino mati. E le o le ulwa i taimi lea wanga le leia tuai ni usila ia fiti, e pe ona mua i tu ina atu iai masks, toa tingi lima, maisi mea whai ngā luenga mole pui ngō tangata ngā lulua i tua oi, ma nofo anga whaanofo i sea. O lo so e leo le maliu whaafua se o se pepe se tasi o whale au kilani ana nafi. Lata es fultasi tai au lena o anei reporti leo le maliu o lea pepe i Red Hill i Papakura. Ma i reporti mai le ofisa leo lo whaawau pia so e ngai le nei mta upu. O le so e whaiai so e ngai le tino maliu o lea pepe. O leo le atu i lalo potua o ngā whaaleanga ina ono le tutulu a lea o ngā mawalunga a Hutt Valley. O lea o ngā mawalunga i Hutt Valley leo le a amata o ngā tule whānaua o ngā o loo i vasenga sinia. Amata atu le vai aso fau ona o le saunga le mua potua o ngā. Se fulu tolu potua o ngā, tolu whaleta ele, ma le potu moa o ngā siva, na mua i ripotia le masina taluai e le o toi le lei. Ma o le ana whailo e mtanga luenga wa o ngā le awhai e se fuafuanga pe ta ile i mauti noa, pe na ona toi li pea pe tu i lalo. Ua whailo fo e mtanga luenga, ua ilo nei tu ua inga, ua leva o na sila fia e mtanga luenga le leanga o potua o ngā, ai sa nofo lava. Tala whaai ultae au,
O le asogafua o le vaiaso fou o le a tatalai se tasi o nofuanga fou mo tui o le koviti mo i latou isi sifo o Aukilani. O le nofuanga le ana iei mua le warehouse a le Noa Leeming i Henderson le o le a whaatuwai lea la mo tu wing o le koviti. O le vai fou le atau la i le whaataatianga o le system ma ua whailoa e le Waipareira Trust o le Nei Clinic e le tau mate o le alolofi atu i le toa tele mo tuinga. Ua whaamautinoa mai fo i le Waintemata District Health Board ma le te whanau o Waipareira Trust ua mai atu e whaalileia atoa le no fuanga mo le mautinoa o le solonga le lei ma saunga le mu o le whaanga solonga o tui mo tangata lautele. Talafonala Radio Samoa mo le nei tai au.